press conference kan na tura kan so local so masai MZ Major Headquarters Sweden MZ member so le to so kum tha chi pai kan bu chawa from president kan chairman to come together kan nei du so number 24 and 25 kan chuina kan ending na ko hian tha le zum mai bi la ma sum le pai tam kan se nga MZ chuan ti tam chekin ma kan la fe a kan tha to ka kan duang pon kan finding se kan ko chu chu te la wa chung ve na wang chuan kan isu la kan tir atama chu tin kan ti tu do ai tin hian kan po chu te che o ya ong sang thang har su kan to wang ni lai kha member te pa kan su tu wa chuan chu mi mai bi la ma hem ko a hian hey sự ta đồng khai thì tốt bật sổ về hay với địa bộ căn advisor bị cái cái sổ đó ngày với một số làm thế là thì khai cái sổ bộ căn chia đầu số số nghe Mizoram Sarkar cho nabat sung chengway sangthum zanga pumangin school trahem kam cheitan le samthan na Mizoram chung shang athok me ka ethi hi Mizoram le abi takin zirna ibasom ko Mizoram Sarkar mala na pui takania MZP po he mala na hian kan lo me ma chuti ruwa chon ethi hi ani dan do ni phak si novin tu ten emo flokna na sata an nei na man ruwa ni ti kan bawin ani dan do rong ani phalawang ti MZP chu na pa ani chu wangin MZP chuan a thei am angin he thili a en zui ba ka azil chianga thil lo mong ta om ve bok ma se ani turang di kha ro le sin thangai am huan ani school sangha thok tu hian consultancy firm ani CB engineer le alai consultant khan ni ya CB engineering hian construction chain moi sang ni zanga changa alai consultant hian repairing chain moi sang khan an chang thung reconstruction hian school som panga le repairing hian school za le pasari an aoma avai school za le somsari le pani te thom thana tu ani MZP Headquarters so nabat he Rural Infrastructure Development Fund RIDF 24 and 25 sumhanga school ti changthun na tura ta thokte hi amuna the chin awa school som bi panga to ni in MZP Headquarters Sub Headquarters le branch ne na tagin school som di le pari potom ania phone mangin school som nga ve Sofia ani bok ani hen kan sir chen na tanga kan mu chua ka wi chu hetiam hi ani pakhatna MZP a ending na atagin na thale lung oi kha in oza mu ania a project ba ka school mo khoi te lombo tin a project ang milo ma se school lam ho tu te le khotang khoi tu te le soi ho wa school mo samna na siam le po entirna government bank ko ya high school no area ta prepare to ria school tu nei tu ten nen in beronin staff room to building thar sak ani panina government need dan comprehensive school share chief noi so po repair to ni ma se classroom an mo zo ko wangin room ani sak than ani panina atang pui tuin ani na tur ang taka kalpui hi tlem le ya drawing le asam school ma le na en page 1 lu mo kha lo le RTI Act mga kan zona education department in Minchanda atanga alan danin repairing bika repair to hi detail taka in sia om lava contractor in ama tu dan le tha ati angin repair mai ni in alang school tu nei tu te le na rola project ang nilo an mai mo zong sia chat sa o om achung tha durati nima se rong hoi than tokki atam ma entina government Mizo High School ko hai no area da repair to chu apply chau che tha thong tha ani pathumna school repairing tamzo ki alang sa thai amber tura achung le bangrong hoi tha ani ka puya labor cess le kat tu ne kat ngai de kat huwa po estimate amount da tanga alan dani 20% po man lo da tu su no non ani
palina nga hi aina anin na chong na sa em ni in asiata an na thok tak tak te puda poisa anu tlem le a na thok tu te chuan a thok lo amudu ani rualin uchuak ta ka le pumna a om le mo ti ati thei entina government Pangzol Middle School 1 reconstruction estimate chen nuai thum a chen nuai som thum 30.49 lakhs si a thok tu tak tak ten 20.1 lakhs in an thoka hen yang hian na thok tak tak tu te ku da poisa hen hi estimate tangin a claim to thin le patina Khozol High School la po third party na thoka ai kan chen thi mangin ani san chot kha zel dan kha ania atak taka nuai som hi le pakhat 21.33 lakhs estimate ani line a thok tu tak takin na a thok na chon che nuai som chau om to ani pangana ani na tu ram ni lovin ani na tu ram ni lo mai ni lovin ana sim sim ko mal lo le setak tak mu do dola entina Khamrang Primary School nuai som paria na saktu kha da khalam fit kim lo kong khan bo kal thei lo ni in cement plus ni la lai ni rong noi nga te ania khota ko lu moi lo le a chuti chuin SDO in completion certificate a pe chua pani chuan contractor hianin na sa takin khota shoi tu te mai pi lama zirti tu te ko transfer tu hianin a ho ge bok ani parunda school repairing na atana poisa contract ka chu adai lo anga soin school fund tho bela sakchun zom te po om ani na tho na zo mu mal lo lam lo de kal san te po mu ani a entina government se loi middle school ko si pa yan rong noi na tu adai lo awangin school fund atanga moi ani ya tin hemi mai pi lama ventilation te tin achung se loi middle school bi ka phei chuan achung rangwa te po kim lo te po om ani pasarina consultancy firm te hian work supervisor tu mi mal le po sam ne te he la an pe chonga chu ho si ga chuan tam zo in le lein an cha chong ve le a hetiang hi ani awangin a thok tu tak tak tam zo ten project amount le project li phum bracket a drawing an shadow shima hei hi na chiat chan bul ber ni in alam hetianga na san cho hi Mizoram sarkar kan nei to te thil kan puidan ani na lai oma siam chan thei acha hum to le ani pariat na MZP he thil hi nikum lama train kan boi pui to a ana thona huna ending ani duwa po education department le contract to chuan project ni phung chiam taka min su thei lo awangin RTI Act manga document sang di ni a hei hian kan mala na ati buan kha le ani mun pakhat kan tona phei chuan consultancy firm te le how to lam ten MZP te document le thil poi more ra mu ti ri lo to rin an lo ti ge an lo ti a hei hian MZP ri lu te chu atina baya ya ver ta chu ni a ta ni a chuan MZP chu he thil hi ala chu takin angai mo tak seta nimin lama education minister som tak le official te den po kan soi ho to a kan zir chian na tanga kan riat la wi kan ta lan ta te hi siam chan ani nge kan tu tak seta zirlai te ta na ding kan ni again mizo zirlai te zirna in chuta kan ne nge te ngan na ba sum manga zirna in sa thalo te hi ram the ang pera siam tha a education minister som takina ta tho thalo te chu siam tha kan tum thu le siam chan ani ma cho bil pe kan tum lo tu asoi in siam chan ani nuwa chau bil po pe turin kan rian hal boka zirna in thom tha te hi MZP chuan a en zui zel don ani tilai hi kha amuma khan ka press statement chu ni a amuma ye kan sui dan zo so te le khat ya khan da ka te kan siama ru zo kin an theyanga ka so so ka chu kan chial so ro nga tilai hianin kan soi bel du chu MZP hi transfer ani ya kum sangi so di pa da tuma di thu soi tu khan te kan ni ya kan tram tan tiro tagin resource lai pol kan ni ai MZP chu sirlai ta thei to bin ma la sel do la sirlai kan chan vo ti tak kan chan thei le tu to ma chuan eng sarkar po ni sela a tu po ni se thei to bin kan do la chu wang chuan a tu la na chu sarkar po ni se eng department po ni se eng pol po ni se sirlai ke le ro le nam tan chu kan tho ni thei fe ka
chút thì nó vào zero lại thế chân vô thì tắt cắn chân thấy nó tụt phong à mà là tụt rẻ này chú à tụt bộ thì sẽ em sẽ bị chuẩn nó đều cần đầu đồn thì học với hiền cần sửa để tụi tiền apa thùng na chuan mi mal le pol he thil chip chi ma hian tu ma huat pi le kan nei lo ba ke ni na kan du ber chu soi ta kan khan zero lai pol kan ni zero lai tan le kan rom le na tan thei to pa ke pen tu kan ni wangin voi ne hian kan rom le na tan le zero lai na kan chal bo ti ta ke kan pen ta na ke kan pen chu voi sit ta kin voi ne hian mzp chuan ma ala la chun som se do bo ani ilaya to pa ka soi khan he na ba schools of repair te reconstruction te extension te po hi kan tha tham mai do lova voinia press conference kan nei hi apu tran na chau ani li kha voinia kan soi du boka chuan hemi koma kan na thon na koma kan mala na koma thei to min support tu kan headquarters te kan sub te kan branch te nam pola kan soi tu te kan chuai je pi chu thin no takin lo thu soi bo ani hay hi cái đi chuan an ming tang po kha kan va se lem lo ma ro chu se thar lo tu tak chu ani tu te mon ni wang khang cái đi chuan kan ti lo ngam lo chuang lo va kan ti nam fe ka ma ro chu lai chu kan se ta tu cái Congress Resilience Cell ho khai hem chim sang ama school education minister pial volunteera mala ta kha ne ki online ma press conference le ama mong to wa ta 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 lo tu ve la kha nan ni pon chan chin tha le chan chin tu la ma ko I lo ho chi pa ta Hatia Nimina, President Statement of Nimina, Education Minister, Sunday in Tarama, Diana Khan, Katiana, School in Tokyo, Siam, Anituran, Tokyo, Muna, Assurance Subject, Siam to him, Kang Ho, Siam to him, Dinami, Education Minister, then I had for you, can in Muna to Christmas ma kan hun pui ma do kan kanin pu to a chu ta po chuan kan tlo china kan lu moi lo thu kan soi to a chuan imia han kan soi non le ani ya chuan kan siam thang ti chu ani ya amaro chu kan siam thang ti na hi chu mala tu nei chu re to amaro chu dilo se chu voinia po press conference ko kher ngai lo tu ra ni ya amma akan lo soi to December ni ru sani le so ni pakhat December ni ru sani le so ni pakhat ko kan lo discuss to a ma so kan soi atram khabi December ni ru kan tram le ni min khen khan ma kan lam ti na om sa re kha ma so la va ko lo wa ge voinia press conference ko kan lung oi na tu ra kha kan lung oi na ti na mizo zil lai kan chan lo ti tak le kan lung oi na tu kha kan pa pu to lo wa voinia press conference ka wa kan siam thang an ti po hi ya kha chu kan den zui je na kan siam thang chu ti e ta yan report kan do report in don da ya am na to kan su to ko so na ta kamram ps so hi no se ta completion certificate that's what we so then mani congress of congress na press conference na to kan to go bi ta so congress of the press conference completion certificate and the fact of the books there. So to in school some work of going to Zima here and exam completion certificate. Tuna hianin RTI mo kan ti na chuan 30% completion certificate pek chua to na chang kan ni ei kan ko da chan do a zong kan si do chuan si na ni do si lo fa chu ma chu ti lai kham rang do che hi kan han ko chua kan ni ya ani chuan ni na education minister ni mo chuan ni bill te ko yan sab sab le ma chuan ke ani do an ki bok se tu na completion certificate a pek chua to ho hi he ping ma la
anh đi mình cái gì cái tỷ lệ cái chỗ assume lên bay là mà cái chỗ em sẽ bị là mà cái chỗ conversion thui đâu không mà ya mà chỗ nuôi giờ thế thì chúng anh release của anh bị chỗ education trong một cái bị farm anh bị chỗ đó thì cái chỗ anh report à so ta cho nên cái chúng ta cho nên cái anh tôi xin biết là nó mà cái gì cái chỗ conversion thui đâu in soi punga di khan consultancy firm pahin he la khan na khan beta a chuan anin san chonga di khan third party thleng khan thil kha kal chota a hetai ron ta la nam hianin pangzon middle school wa na ringot po estimate noi som thum point pali bakwa changin ana thok tu te takina sum an muza chu noi som ni pakhat point pathum chaw ani ta ni heta hianin in zir chian na tangin manchang ai tu an om theyam a manchang ai tu lam ai ma cho ke ni chu la kan mu da na cho ni a farm te hian an kat nem lu tu kan hi kan ring per chuan ami dil an lo le ta da khan farm khan an pe chong le ta ba khata chuan kha ti kan an shan chong zel kan kha government khozol high school te poli ta ikhan a third party nan thok ta khan ati chi ani chu ba chen he da an tham ta tok tok engineer example kan mang le khan kon primary school te po tikan farm in an be a pe chu loi estimate amount of chung loi so mani ta chuan kat le ne chuan 7.5 ko lo ni a chuan a mutu khan ko primary school mutu contractor khan chen loi ni ala le ta chuan chu ti chuan chen loi nga vel ba khan ta khan thok thei lo ta chuan kan report an lan da na khan kan soi ko le do du anga ta khan a contractor te khan eng dia la sak tur nge a contractor te ko ni pho lo ni chu ta a third party vel khan eng dia la sak tur nge le ka ti a roi en ma khan nei lo sim ta chuan a school an vakala an du dan da le arem cha da na khan an thoka rong tel noya khan glass po thak in roi ti kan ventilation po thak in khan yen vel kha ani chhong de du ani kan nei mo video te po kan nei mo chung chu không thể có nào em cũng có quan của still có những cái của anh em tiếng nghe action đi lạc rồi ta kan su ta kan khan himila kan milisa som takin en zui an yanga engineer te ko kan ti ranga amuna kan tal chi langa tia chuan an sak that ma lo chuan heti a thalo zo la hi bil kan in pe lo wang atia chu chuan em je pi pon kan en zui je langa chu chuan an ti thalo ni chuan a tu la in em je pi je headquarters executive committee na rel cho je langa kan lại cái chút cần pha cái chia là cái đi chút là biết thì mau nó trong này buổi sáng trong xuống khai hình thì nó sáng nhẹ thì đâu mà có like cái gì đi chuột cái gì ya kan lại cái chút tụ đó nó phát triển si mổ tất cả tụ bên phát triển nó lú đó là cái gì anh không về gì nữa samphalo in du samphalo kan tiang si pakha so cái này xong lúc phải thì phải chuột em sẽ biết kan định xuyên về lại khan cái sự các bạn khan hậu sáng trong cái chuột lên hậu sáng là thì đó mà cái này pha trong những chuột thì mấy để còn chắc tổ tiên trong khan em mà sẽ biết các document đấy nó cũng chỉ số mà nó chỉ số gì đấy các khan chỉ là sự là cần rêu thì nó tụ pakha thì cái đi chuột cần lông nó bằng lại cái gì nó bằng em mà các cái này tụ nó cho ta cái building thì nó zero line thì nó building cho ta cần này các bạn dùng tất cả khát tất cả cho nên mấy nó line cái gì line mình đâu thì cái số là na thì à trên cái page cần form đấy là được rồi ba những khá anh chuột làm song đấy có một siêu về aku tam suai tu te zirtin tu te pon an thok chil tu ba lo ngai dam mai teu lo fe thi
thiam mai to ti le ti lo ni ti te po kan dong ani chu thiam ve te chu ani Thingfal primary school 3 phei chu ege flooring ti tu lai kha an report da phei chuan an teacher kan report da phei chuan amai nan ti che so ti yang ve te chu nia tin flooring ti tu ra kha flooring ti mai lovin carpet phak tok te po ma yang kha chuan chuan sak thak ngai mi alo repair ngai mi alo o sak thak ngai lo chuan soi so theya repair ngai mi alo repair tu ra ti che noi so te kal chu tiang chuan chu a chuan thak tu te po thak mi lo wa carpet man rom pha mai an chi te tin a chung thak ngai noi moi roofing han ti top a te po a chung thak lo wa rom han mai mai te ta ma ni chu chuan kan lu a ki oi lo ber ani